Genai tells all. Oh, ini kita ke rumahnya si Genai ya. さあ源内のじいさんの家に行こうぜ。 Oke, kita ke rumahnya si Genai. Oke, kayak gue tahu deh ini tembusnya di mana, cok. Kayak gue tahu deh. Aduh guys, nih. Wih. Oke, kita kesini dulu ya, cek dulu. Siapa tahu ada kotak. Seingat gue kan di sini lah. Bentar guys. Lu mau ribut aja dah sini. Sekalian grinding lah ya. Lamaan guys. Wah cepet juga nih si belalang. Belalang. Si kumbang. Pukul biasa aja lah. Pukul aja ya. Ih, dibakar. Metal Gremo nih bos. Sakit lu kan? Sedikit lagi loh. Watashi no Mamoru. Berarti di sini ada sesuatu nih guys. Please, 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 please. No, 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 no. Aku tidak mau melawanmu. Kan di sini ada sesuatu. BTW, bentar. Bisakah kita membuat sesuatu? Oh shit, hardwingnya kurang. Bisa sih bikin dev 2. Break guard. Counter. Oh shit, DK Twing dari mana ya guys? Coba deh lawan ini. Wah, ada lagi dia guys. Gua demen nih yang 3-3 gini nih. XP nya kenceng bener. Yang gue bantai yang tengah dulu kali ya. Giga Destroyer. Ini nih maksud gue. Mati tapi. Garuda Mong. Fire Hurricane. Lu kan belum diserang, kenapa lu nggak heal, cok? Atlor Kabuterimon will scratch bro. Naik dong. Nggak naik anjir. Giga Destroyer kesini dulu deh. Mati dia. Ya udah, Shadowing lah berarti. Let's go. Naik level nih. Skill panel increase bro. Skill panel increase. Tinggi banget, banyak guys. Dev boost kasih lah ya. Butuh dirapin gak sih? Ini butuh deh kayak dirapin. Itu SP boost 3 ya. Oh, I know that. I know that. Salah.
attack ya, attack push 3 terus ini bos biar rapi. TP kasih lah. Satu lagi bisa sih. Apa lagi guys? Speed boost 2. Itu kayak begini lagi. Malas. Dev lagi kah? Attack sih guys. Attacknya nanggung dia. Kita kasih prey, jangan nggak dapet. Dev deh, gak apa-apa, biar tebel. Speed kasih lah daripada kosong ya kan. Dah, heal dulu, baru kita testing ya. Testing gak sih? Testing lah ya lawan ini. Satu doang lu yakin? Lawan 3. Agak ngelek lagi kan guys. Dari start tadi. Gila, terus lagi musim hujan parah di rumah gue. Mungkin gotnya lagi pada penuh air kali ya, makanya ini ya. Dia pada naik. Tuh gua ada kasih racun tikus, tetep aja, bukan racun tikus sih, kayak lem tikus ini. Tetep aja anjir, ada lagi. Gokil emang berkembang biak ya. Gua nonton di YouTube, buset. Tukang kawin dia, kali lain banyak anaknya. Jadi grinding gue. Ya dulu dah. Wah, ada lagi dia. Cabut deh. Sudah cukup, udah 30 rata kok. Udah langsung ke Gena ini. Di dalam air anjir. 2ヶ月山を探しても見つからなかったわけです。 Iya pantas gak ketemu lu. Orang tinggal di dalam air, nyarinya ke gunung sih lu. Anjir, ke belah gitu ya. Ada Nabi Musa ya, tongkatnya ya. Udah ngopi guys. Sebenarnya tadinya gue niatnya gue streamingin ya, cuman gue ngeri copyright sekarang ngeri nih anjir. Ki kalau game-game kayak gini gue record aja dah. Copyright tuh bahaya. Pokoknya kalau video gue ada kayak ada momen gak ada suara itu berarti copyright guys. Langsung di baru upload ya langsung di alert sama YouTube anjir. Bahaya. Kayaknya yang gua record aja lah. Soalnya dulu gua pernah streamingin ini kan, streaming nyantai gitu. Streaming lagu gitu ya. Itu tuh jadi kagak ada apa-apanya pas gue streamingin. Jadi kalau pas gue nyetel lagu copyright, kan ada copyright lagu ya. Jadi gue tetap streaming tapi di layar lu pada nanti ini hitam doang anjir. Kayak gitu tuh. Capek-capek. Maksudnya gue kan pengen ada story apa maksudnya? Ada bekas gue main gitu lah ya. Gue pengen inget gitu apa aja game yang gue pernah mainin gitu. Jadi gue simpen di YouTube gitu. Ini kan kalau di streaming copyright hitam-hitam apa yang mau dilihat gue anjir. Ngobrol dulu kali. Human and non-human exist. Save dulu. Human.
salah. Bawa guys. Nambah loh. Oh ini ada Sora anjir. What did he? Salah. Ini katanya tadi huge bug ya. Ini BG nih di belakang lu Koshiro, huge bug. Hampir setinggi lu. Wih, Patamonnya di sini, Cok. We're searching for Genai, a story that will wrench the heart out no matter what. But Taichi was gone for 2 months. You're right, it was around 2 months. Yep, you were looking for Genai for 2 months. Really good friend, just like you and Patamon Takeru. Yeah, we're totally inspired. Oke, benar. Mana Taichi, Cok? Lah kita nggak bisa ke sini. Terus kita ke ke jembatan kali ya. Joe. What told me all about it. While everyone was gone, I felt like I'd been working in the restaurant forever. But Joe, I feel like you've changed a little. Really? In what way? It appearance kali ya. Appearance tuh kayak wajah ya, attitude kayaknya. Wah, bener gua, attitude. Location. Itu peta yang bumi yang mana, guys? What's wrong? It's nothing, no big deal, you. It's nothing to worry about. It's just that's Hikarigaoka. I will now explain how to open the gate. We're counting on you. Ya, kita harus ngacak-ngacak. Inilah milih kartu lah, beberapa kartu. Kalau salah kita kemana gitu, ke teleport kemana gitu kalau di anime ya. You may enter another world kan, or fail to come out in one piece. Pay attention to card placement. Got it. Be sure to get a good night sleep tonight. Turu dulu berarti kita. Oh ini udah besoknya nih. You're dealing with a difficult situation here. Believe in your own abilities. Hai.